लंगसंग गुरुंग से राजगढ़ सप जे निकी राजगढ़ गेट संग सुपाक दुम जेतु सिलक लंगसंग कापिला गुरु सि एदे आगम दे माजाउ को नलुक कलप लुबि पामना गमदुम जे निकी सिलक लंगस ट्राइब किसान एमनाम होटल को राजगढ़ गेट चक 20 मीटर बाहर से मोलुक का मिसिंग आओ को कुलिदु और अब नलु जदि जगह सेम किमा मुलो जगह सेम चिंता नलु पुन प्रथमे लंकान दिपोय अले अरुणाचल मधुमलक जिलेन नांकुला बलक दुप्लेन कुमुला बले एसपी तेल डिपो को दूं और तेल डिपो का ठीक लेफ्ट साइड से उठेल दम कुलिता नलु कापारु पर ट्राइब किसान नाम जगह सो नलु अपुल आंसी ने सार को की आंसी ने अवाम को की नलु दरा तिरा सुलाया जे निकी अले पार तायंगलक आंसी ने सारा युरा गरम दिन तु आइरु पे मपना मागमा स जगह तो अपुल गुबिलां आरो मधु पक्षिना छ हरा तो बसिया अरुणाचल राजगढ़ सो ये ट्राइब किचन एमना जितु टाइम होटल में कुली दूं ये कुली नाम से मोलुक मोक भागिनिंग बो ভাল आदर्श देखाइছে एमना म भाबि लैसु आइने दानाम तिनाम लगते मोलुक एटा युव प्रजन्मक बो एटा आदर्श देखाइছে कारण ইয়াতে बुक लगते अंतत 10 जन लड़ा चली इतना इनभल्व हो पे अंतत स्वावलम्बी हम पार गति के एम आशीर्वाद दिसु भविष्य होटेल से ट्राइब जी किचेन इधे एकदम उन्नतिर जखलात आगुवाई जाओ और अरुणाचल ये डाঙर हेरी हम एट मोलुक और अरुणाचल एट सम्प्रीतिर डाঙर एट जखला निचिनाও काम कर धरक एट अरुणाचल और मोलुक एट सीमांत अंचल गति के इधे भल एट खाद्य बोलो एट प्रस्तुत कर पे आम दबपमना बोलो एट होटेल से खुली दूँ गति के मैं आपुंग रेगामाम कुमनुक दूँ जे इधे होटेल सो ट्राइब किचेन एमना राजा को होटेल सो राजगढ़ सो आपुंग गगेला दलुगला आपुंग आशीर्वाद बिमिलो आई पमना सुपर चिंता बोलो जेतु सेम कुलिना होटेल मालिक जेतु इंजीनियर 5 लाख सिंधु बंदा जेतु जेतु काया बोलो गेला होटेल सब जे कुलिना बंदा साकरी न मापोरम लय जाओ अच्छा पेगु बुझे सेम्पल इंजीनियर 5 गेला उदीयमान युवक हिसाबे होटेल এখন খুলি ট্রাইবস কিচেন নামনা হোটেলখন খুলি আদৰ্শমান হ'বলৈ বিচাৰিছে এৰা পৰিণাম হেক গেল আছিলা চাকৰি আশা নকৰি বিজনেস পারপোজত গঢ়ি তুলি সমাজক দেখাব বিচাৰিছে যে চাকৰি মমা পচিন্দা এক কোৱালিফাইড ইঞ্জিনিয়াৰ এজনেও দোকান বা তেনেকুৱা বিজনেস কৰি সমাজত নাম্বাৰ 1 গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই ভাবো আৰু বুজেন এটো উৎসাহ দিছে নিশ্চয় ইদ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য ইয়াত পাব গতিকে নিশ্চয় যুৱ সমাজক আদৰ্শৱান হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আৰু যুৱ সমাজটোক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট হৰিহনা যোগাব বুলি মই আশা কৰিছো सुपाक चिंता गलका उठी हुआ नेता आमना गलो लुपाए महेश बेगुसिना सह जगह सब दुबुल और दुखलक सिंह गलो आगो मासिक ताइए जे जेतु के सिलक लगस আছে गलुक मिसिंग आओ जे होटेल को पुलिस कुमुक सरं दलो न्यूज चैनल साना ताकाम सिलो गलो आइको मको नाम हन्दिया को गलो कारण गलुक मक राजा आगे एजन बीए पास करा और इंजीनियर पास करा लरा एजन चाकरियम टका लुमा पर एजन को आत्मनिर्भर হৈ পেলাই ये होटेल खान खुली दाबा अरुणाचल और सीमांतवर्ती माने मोलुक 28 मिटार एकदम हानिर कामते माने खुलिছে आइको মই পৰা কাৰণ ইতে পিনে এটা মোলুক প্ৰজন্ম ইতে মানে এটা আখাৰী ৰমনা প্ৰদৰ্শন হিচাপে কোনো মাইথোলজি মানিব লাগিব নিউজ চেনেল সব থ্ৰুৱে দিৱক প্ৰজন্মকো কওঁ যে এনেকে চাকৰি বাকৰি মাকা লুমা পৰা এদম পৰা আৰু এজন আত্মনিৰ্ভৰ হিচাপে গঢ় দিব না মই चिंता गलुक गुबुला दं गपुर सब आइदु पे कांकिंदा मंगलुक जिंतुमनी बाइदबो बुसिंदा सा होटेल सब गुरु जगह सो जेतु खुली तो ना इदो अको काप व्यवस्था को पाए अरुणाचल पाइप गिदा बा पुरी बोले बा साकरी एनेके মাজত মিডল প্লেসৰ আছে মানে ইটো ৰেষ্টুৰেণ্টখন তেতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম বুলি ক'লে ইয়াত খাব বা ধৰক তাৰ পৰা আহা মানুহ অসমলৈ যোৱা মানুহ অৰুণাচল মানুহ যায় তেনেকৈ পাব ইয়াত ব্ৰেকফাষ্টটো বা ধৰক যিকোনো পালি তেনেকৈ গোটেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে সুবিধাটো হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ
Odaka supaksin ngolu agam dam takdum itu Arunachal tai ngolok anci nesadan totela sa hotel lara so ngolu apunga donam tunam ব্যবস্থা ko ba asiko tira suba moye mola so jaga ilai pa yar logote ngolu supaksin na sa jaga so place kuli jamsin na ngolu ajau ko langkan bi kolo bia supaksin da ngoluk logolo dong সাংবাদিক বিপ্লৱ দাব আৰু বিপ্লৱ সিং গলো আগম আছে কাইয়ে যেহেতু আজি আমাৰ মিটিং এজন ল'ৰা এজন উচ্চ শিক্ষিত এজন ল'ৰা বুলি ক'ব লাগিব তেখেতে আজি এই হোটেল এখন খুলিছে তাৰ ওপৰত আপুনি কিবা হয় খুব এটা অত্যন্ত ভাল কথা মই যেহেতু বাতৰি সংক্ৰান্ততে মোকো নিমন্ত্ৰণ দিছিলে ময়ো আহিছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড় হোলংগীত অৰুণাচলৰ ফালে আচলতে এগৰাকী উদ্যমী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষিত যুৱকে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাম ৰাখিছে ট্ৰাইব কিটচেন আৰু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ এই ট্ৰাইব কিটচেনত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যিমানবোৰ আচলতে থলুৱা খাদ্য এই খাদ্যৰ উপভোগ আচলতে পাব আৰু লগতে অসমীয়াৰ যিখিনি খাদ্য এয়াও পাব অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আৰু এগৰাকী উদ্যমী যুৱক তেখেতে অত্যন্ত শিক্ষিত বুলি গম পাইছোঁ তেখেতে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহিছে তেখেতে চাকৰিমুখী নহৈ যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে ই এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ তাতকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ যে যি স্থানত আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰম্ভ কৰিছে আচলতে অৰুণাচল আৰু যেতিয়া অৰুণাচলৰ যিসকল আচলতে গ্ৰাহক আহিব ইয়াত আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াত খাদ্য খাব তেওঁলোকে বুজি পাব যি আচলতে যি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কিমান চহকী খাদ্যত কিমান চহকী মিচিং সম্প্ৰদায় অসমীয়া কিমান চহকী তেওঁলোকে আচলতে গম পাব আৰু এটা ব্যাপক প্ৰচাৰ হ'ব ই এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ মই পুনৰবাৰ যিগৰাকী ৰাজা নামৰ উদ্যমী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষিত যুৱক তেখেতক মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু বিকলক চিন্তা গলো আচিনা চাপৰ সেইবিলাক খাদ্যপে আচিনা চাপৰ আচলতে আৰু যিহেতুকে বহুত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি থাকে গতিকে আজি সেই ৰাজাকা লেগালক যিটো এষাৰ দুষাৰ কথা ক'লে সেই কথাৰ ওপৰত লৈ গলো খাদ্যপে মই কৰোঁ আৰু টুক লদিছোঁ গলো কিচেন ডেম বা দক জেগা খুলি ডেম মাজা kumulu langkan যিহেতুকে হল ৰুম দে মাজা kumulu langkan bi boy প্ৰথম গেট অলপ গেয়া লাকুলা হল ৰুম দা তো ইটো জিৰাই পোৱা পায় লগতে গ'লো যদি পাৰ্চনেলি যদি ৰুমটো যদি গ'লো লাগি গ'লো এটা ৰুম যেমছে langkan দিয়ে আজাউন গ'লো অকুম পমগেলা জেগা তো যে নেকি जगह से मुझे कायम उपाय अरुणाचल अधिक आंची न सारा युराजी ada muka ya जगह सो युआला गदको दिtu पेटे मोटा produk legalog ragam so जगह सो आंसिन का पर जिला